Kad govorite o zapošljavanju, jeste li možda vi među zadnjim osobama koje bi trebalo spominjati to zapošljavanje na HALU? Zašto? Pa mislim, javna je tajna da su mnogi ljudi dobili posao upravo preko vas. A tako koji, na primjer? Pa šta ja znam, evo recimo ljude koje ste, političke oponente recimo koje ste zapošljavali. Ja se vama divim. Šta ja znam? Recite. Evo recimo Peru Kovačevića, kako ste zaposlili? Pero Kovačević je ugledni pravnik koji radi svoj posao. A dobro, ali vi ste ga zaposlili. Da, nisam ga ja zaposlio, zaposlila ga njegova struka. Pa nije ga struka zaposlila ga je činjenica što je bio preglasan i odlučili ste političkog oponenta eliminirati na taj način. Da imamo još pravnika poput Pere Kovačevića. Joško Morić. Evo, ja ga nisam spomenuo. To su dvojica. Ne, ja ću vam reći, recite trećeg. Nenad Ivanković. I Nenad Ivanković, radi svoj posao korektno, to su tri. Recite. I recite četvrtog. Josip Brčić-Baja. Koji? Znate vi koji, vaš mesar? Josip Brčić-Baja. Josip Brčić-Baja radi u zagrebačkim tržnicama. Da, navodno isto nije imao neke pretjerane kvalifikacije. Koji je dobio otkaz, dopustite, i tužio se na sudu i vratili ga na posao. Da. Evo, to je 5. Ali ja nisam zaposlio. Ovu trojicu sam zaposlio, kao stručnjake. Recite mi koga se još zaposlio. Evo, već smo došli do 5. Ko zna dok bi došli da idemo dalje? Ajde, molim vas, ajde, samo recite. Kako ste zapošljavali? Prvo ste mi rekli recite jednog, ja kažem jedno, kažem drugo, kažem drugo, kažem treće, pa dok ćemo ići, nemam cijelu emisiju vremena. Jedini način, dobro, pa znam da nema, trebojte biti nervozni. Ja vam samo želim sljedeće, samo struka i kompetencija. A nije, evo, u ovim slučajevima ste sami sebe demontirali. Šta ćete reći da Joško Morić nije stručnjak za sigurnost, pomoćnik ministra? Pa dobro, ali niste raspisali javni natječaj, nego ste ga vi zaposlili. Gdje? Na određena mjesta gradonačelnik predstavnik uprave holdinga ima pravo postaviti čovjeka kojega treba. I šta ste sad rekli nego da ste ga vi zaposlili? Da, ali to može biti iznimaka, ne pravilo. A ne 225. U slučaju ovih ljudi je bilo pravilo. Molim vas. Ja ne štitim ovih 225, tu se slažem s vama, da se dok je razumijem. gradonačelnik Bandić bio predsjednik skupštine, direkcija imala 21 čovjeka. Kad gradonačelnik je prestao biti, narasla je na 246, molim vas. Vi se vraćate na podatak oko kojeg se vi i ja slažemo. A dobro, ne moramo se mi slagati ovo svega, zašto bi se ja sama morao slagati? Zašto insistirate na posljedicu? Ali vi po sličnom principu zapošljavate. Ne, ja samo... Dobro, zašto govorite da ćete ljudima dati nogu? Mislim, to je ulični žargon. To je na neki način kao sad ono triumfiranje. Slikovito da ljudi upamte, da to više nikad ne rade.